I pored svega toga, on ne veruje u kletvu, tako da kroz tajni prolaz on spašava Zoricu i planira da je odvede u stanicu u Beogradu. Ona ga nekako zajebe da umjesto toga on sa traktorom poveze Zoricu do Gatere, koja je njoj i u početku rekla da zapali Pavlov grob. Njihov ponovni sastanak nije preterano lep, ali ako ništa saznaje da mora da zapali Peterov grob. Ko je Peter, saznaćete kasnije. Mane, to je ovo i dalje ogromna glupost. Jednog je oteo i leteći tanjir. Nemoj meni to pričati, jasno? Tako da želi sve da ih pohapsi, ali one ga obe napadnu, Zorica pobegne na traktoru, a Mane juri na Tomosu. Na kraju je stigne jer nije pretjerano teško stići traktor, ali ona mu i dalje govori kako je ovo previše za njega i da je samo pusti. Mane, recite sa mnom djeco, ne veruje u sve ovo, tako da je kaže da je voli i udari glavom. Ako ništa, živ je jer je nosio kacigu, pa umjesto pećine do koje je Zorica htjela da stigne, ona ga vodi do bolnice. Doktor je tamo zaustavi, kada se probudi Mane, sazna i zašto. On nije prvi ljubavnik Zorice koji je preživeo, mada je jedini koji i dalje pri svijesti. Max je ovdje također. Sada ovo je jako glupo, reći ću vam zašto.